Hakaway ka jingja basngausi kabalaja hanen ka janmet hakathan bernihan uway home guard uladu no yala ka jingim hadien ba kinarpus elektrik kiba ladon hakaway ka kali pick up kila ha bat ban yau hadien ba ka kali kala syatan ra hakaway ka truck pani ka jingja kala ja hakapor kumba riu laipusan baje janmet hakalat ka balet sya narbong hajan ka surok ba national highway 6 Utai home guard ubalatip ke Tyngkhuh Meghalaya so Khlad bat basyong basa ha paham so 3 udang don haka kamram ban penya yaki kali haka tega jaka katkum kejing tip balayo lum haka por baka tega pick up ka bakit yaki narpus elektrik ka syatan ra kita yaki narpus kila hap kensan bat ban ya utai home guard ka balapan mensau jur ya lapan kit mardor ya sya PHC bernihat ban yo ya kajing sumar hendrai namar kajing jur kajing mensau ki doktor kila pentip ba Khlad Khlad lepa hadin balapoi hakate ka jika ajing sumar. Katkum ka jingtip na kipulit unonya jong ka pick up ula pet no nakate ka jaka hadin ka jingja hendrai tang hadin kendiat por ula wanhi sya bernihat police station bat pendam yala de hakipulit. Kate ka jingja kelaja hakababaro Artylli kali kidang temu banwan syanong po hakate ka por. Halor kani ka jingja kipulit kila penong ya ka jing toket ban lap ya ka daw bat ki jinglong ki bayade bat ka jingetan ra jong kini ki kali. Ki pulit kila le ya ki jing dan kam kat kum ki kendon jangkaan syua ban IT ya kan met jong utai home guard ki bahing hasam na ka bentap pendap ya ka le burom ka bakardu.